ljudi, danas ćemo igrati FIFA 16 Android. I da vidimo, idemo tamo. Pa. Online. Bye. Evo ga. Da vidimo. Ovo je sada naš tim, naravno kad učita. Opala, cupala. Na bananu sjela mupala. Bacit ćemo njega ko prvog. A ko drugog ćemo ubacit njega. U stvari ne ubacivam ja, nego moj brat. Evo našeg protivnika tim. I njegov je to tim. Evo vidite ovdje. Baš je dobar. Ovdje vam je kroz. U napadu Insane i Baka i Čerči. U veznim je Cesc Fabregas, Sergio Busquets i Toni Kroos. Na golu Perin. Vidimo se u utakmici. I evo nas ponovo. U utakmici. Vidite li vi ovo? Kakva dobra grafika. Isto da se pravo igra. Dođi vamo, nemoj meni da vadi živce ti blin. Odmah na početku mu ne uzimamo loptu. Ajde. Ajde, jebim. Ajde, moramo to postići. I Gignac je povređen. U stvari nije opala, cupala, crveni kartončić za njiha. I Maksimović, zbunio sam se, izvinite. Godin. Ajde Godin. Ajde, Maksimović. Kakva. Vanjski dio sa TV. Baš šteta, pogodio Čerči. Jao, šta mi radite? Dodaj. Jao, šta mi radiš tu? Offside. Znao sam. Nisam trebao ni znat. Nisam trebao ni gledat da sam znao da će odmah offside. I znao sam da primim gol. Ajde. Gignac. Ide Gignac. Se jebem li ti majbo. Ajde jebem. Maksimović, upličiva Maksimović, Godin. Diego Godin i Maicon. I Maicon ne uzma loptu, a mi ne primamo gol. Gdje je Žalbez Bani? Canberra, tutti Canberra. Idi Kandreva, idi dok imaš prostora. Idi dok te niko nije stigo, Aj, kakva stativa. I kakav go, bralori. Guaring. Vidi ovu, tak je bilo pa se tresi. Vidite go. Bum. Buf. U praznu nešto. Ajde blender, men nemoj se men pratim. Potezno stojim tim lupim. Guarding.
Goleon. Kandreva gubi loptu. Ajde, a ti dodaj loptu, ako znaš. Treći. Ajde, ti treća. Gignac. Ajde, Gignac. Galahon, ide Galahon. Galahon. Ja. Jebem li vam? Kakav gol. Ma neću gledat kak si da gol. Aj, dobre, neće, nije gledat. Spavno. Kakav offside, evo kakav, a nije offside, faul. Idete, volim. To sam znao. Oj, šta je bilo? Jebem. Vidi, jebem. Evo, ništa, nema ovo ništa. Nema ovo dve ljubav, ništa. Šta je ovo? Živote moj, živote. Kalehin. Kalahon i Galahon. Well, it is the referee who's made the headlines, but for me, Alan, he was absolutely right to do what he did to show that red card. Change of ends. And the second half. Точно кибаш, спринта. Jebim te, mutljava te, jebim. Nutra nutljavi. Looking good this move. Izbacivaj to, budalo, nemoj. Dodaj, bolan. Dodaj ti. Ti trči. Ti dodaj. Ti trči. I nemoj mi uzmat loptu. Ja sam trebao da mi jebem li ti. Pa nisam primio loptu iz čuvijek. Gdje si ti je pletio? Pred rudu. Dalo je me. Ja nemoj zablokiraj, malan. Blokiraj. Oče kraja. Viteš. Predate. O, hvalim te Bože više, ajde. Belen, šta da ideš mi uruši? Ajde, Belen. Opet oni meni, Šta mi radite? Ajde. Pa prebaci kraća. Nisam vuku. Adi. Ajde, nemoj mene. Ajde, ako znaš kornire za divat, znaš, ajde, ne znaš, nema. Ajde. Vidi. Dalo. Dodaj me mu ubi. Opstaj, kaj je vrag? Kaj više? Vidi! Nikoga nije pipnuo! Koji mu je vrag?
sam da je opstajao, nije? A ne mre ni biti. Uzmi u ruke, bolan. Izbi je sad. Izbi. Nema on svoj gol. Istvadi svoj gola. On njihov gol izbi. Daj. Ufati, ti izbrzaj na nas, hosti. Nikad se nije dodat. Tako je. Vid pa dodaj! Dodaj, vadi mi živce više. Vid. I šta sam te sad? Vid. Faul. Nemoj da... Sad ga klezi. Izbi. Oda, raste gotak, samo da ne vidim. Vidi. Ovo. Pa ide na loptu. Koji vrag. Vadim igrica živce. U 90. minuti gol. U 90. minuti gol. 90. Ebem tim. Vi. 90. minuti pišan gol zabio. Više 90 minuti. I u FIFA 16. Ajde, trči bolan tu. Ebem.